or he's a member of the energy committee. Honorable, energy sector, the dumsor, the lights are not stable. What is going on? Kofi Wachi, Opemsuo, and the Minister for Energy, and Chebiano Kumasi. And also, yeah, almost yeah, Jumedi Biwa, so VRA plants and okay. Into Omberi or my na watching. So Omberi na BBI kama. Sabe no ye dudum kaniama mekra Michiano Parliament. Me de film no say nyano kre. Nam ka chesa na sia na me free Kumasi ye de eba. Nkane dundum na ekoso eno na adwokra mekra me de sum. Ntede na aka chem se nyano kre. Techi ye de pim na no obeka ase omo ye dwumadi bi wa ahoma so na ebejai Ghana and ye will be a friend of capacity, total capacity, install capacity. Ye install capacity of generation no above 5,000 megawatts. Na a free Kwame Nkrumah penso ye akosombo dam any president Kufuor baya or de asogli power plant no ni bui beka ho John Mahama baya obe sign a take or pay agreements ne keka ho ne ade ni nyina okekabuma Kufuor baye okekabuma above 5,000 megawatts Kufuor be matese Kufuor ka se de no ye ka ho Kufuor for the record or the 1,547.55 megawatts and or the beka ye energy sector ne ho na diama energy sector no dwumadi na ye den kese no eye eka yabro egu honum eka no eye ebi free distribution losses just bia ECG4 ton nkania omunyu sika na omunye skani nyina ma omo ya nkania no make na omunyu mo illegal connection for no ene omo a ni fie meter no kra no ama ECG4 ba nyemiemu ye no ne brof no mka na adwo no omo adwo so meter meter ni enti reduce any ready omo trick power fast ye dem omo conditions ni nema enti sa distribution losses ni na aka ne ho bi ana ye wo ECG na nkasa eba omo dwumadi mu enema bi omo ya ema eka ebeba aba no eno so ka ho bi ana ye wo bi a friend take or pay agreements enti take or pay agreements ene say John Mahama aba oba John Mahama 1 we say we John Mahama 2 enti John Mahama 1 no John Mahama part 2 ni enti part 1 no oba ye no na abedum so ba ye no e wo so munya emergency na emergency enti so mo sign contract e man kofu sisi power plants independent power producers no sisi power plants na sa power plants so sisi the agreement on me no mo ye ne say so we see power plant na say energy no enyam kane no produce maya ye je ya nju ye bitiaka ana kane na so de ye beje na ECG de bebra wo fie no eno na wo tiaka ama ECG no de akutu enti de ya nju no eno ni business can free na be kada ho na yenso kra na yesan cables nso yesan wi akoni enti de na ya nje no eno ye ka guwa ma John Mahama 1 eko no na ye de ka be $2 billion da ho ana omude emre bi ba ye fe no Energy Sector Levy Act ana nkofo fe ne ESLA omude ESLA mane ba ye ESLA no omude create ESLA account say kania na yututia no omu betete emu bibi kakra no mda kototo sa account ni na ye tususu de atua sa aka no ntina na Kufuor ba 2017 na sankane na so e kana egu ono na banks bi eboa power producers na sika ma omu sisi omu eyi no omu so ji omu sika ana power producers na so aban tumi nti omu sika ntema na Kufuor no mu ezi ade bi e fa na ESLA bond se na ombenya sika 2 billion no prekope no mde tuatua banks neka nti awo te se communicators ni bi ni ade omu ya omu se ESLA sika na de ye dey ESLA sika no enye sika e ba prekope na ye sika ye jeje ne te se to nti ye wezi ESLA bond ani ade ko tua banks neka ba wo di tua banks neka wia wuntu aka ni because bond no e wo ho aso aje bosi ade akotua aka nti bosa na akobo no eda so ye dey e wo ho nso ye kada ho nti ESLA sika no afina e bank tinkiti ani ade bi ye dey e tuatua
remember so say utia sa take or pay e kani nyina no debia e ka no e koso because debia wonji bia so betua bia de aka ho na sabe no na ye demand capacity as at 2017 capacity na ye ni hia ye bi Oman Ghana no na ye be 3000 megawatts ana ni ya je be 4300 megawatts eguso enti extra megawatts na ya je eguso na ye nyusu ni nyina no na ye tuaka ba ohwa Greek for ne neko ni we no omo ayi bi a plan a omo ye afi bi omo hwe senya ye demand ebeko na omo akire energy no dodo e wose ye de ka ho enti omo ye sa projection na odi aka ho ba sa bre no abai ne sign contract ne ebro so Opemsuo. And over the last 8 years na ma ekufado no omo de social renewable energy solar panels no omo ye breed down ne esim kalu solar projects any yendi solar projects ya de no eno na be 600 megawatts omo de kan ho na IPPs kakra ebe kan ho ana ema ne ekọ anim she said demand no do be 4000 megawatt plus he said population e cost no manfo si da bebre factories eba na demand no so e cost nti demand no aba so kakra ama sa take up ka no e from that legacy one na e da ho dada ne de omu da so a omu tutia ana eno ama electricity na ye jeje no se jeje risk na ye nyesika pudo mfa ntua eye de ye produce kan na produce sisi ano enti de na ekufa no mo ye se no mo manage ade no senia every time bia no IPP se wo ma na mo sika kakran na power no ejina ne na so saa na mfie wotwe no enti mfie wotwe ya hye hu dum so gidigidi no yetumi edi try mfie wotwe no na yeni anu mo ba yi sisi ano aban bia ba ye se ye ma wo honeymoon period kakra enti omo ba afofo na ahotete kakra wo omo so enti wo beti na minister abeka se na fan wa ye de power nkane ani ho eni nsem bebu ye che no no akohwe no hu se nsem no kan no na enti sa ana otwe oye backtrack fast ebeka se eye particular eye power IPP bi na omo ni fan ho but dia kan ni na fan ho ho no enti wo ka se obeka se minister beka se aka 3 days process say na ye fan na asa echi obetwe sai enti afena reality no asset in but the ye hu say sa sikasem no wo say aban bia wo ba ye jeje taxes ni ade no budget ni od bako parliament na so ye jeje taxes ni ade no na sika e ba wo di ba ye oniema sika aban ni ba ye from January no mu isu na ye sa budget na Akufo-Addo no dey call appropriation before I ba be to aba no omo dey call ye no last budget no eno na aban we issue nti omo nya omo budget we no afena sika no eba eni wo hwe ne mo mpese omo ye wo nkane ho a me no me mpese me tutu an me ho aka nsem bi nti minister me man time kakra akosi ye hwe middle of the year by middle of the year no ekose ya dia I was a question no because the only one say me information say omo ye low shedding omo ye low shedding but on shed and communicate at the current omo ye low shedding no but you as part of the committee omo be free committee no kra who said the when say before parliament be rise no ana kumase edundum ne sha ase ana omode share ahoma so adwuma na omo ye no ahoma so adwuma na omo ka che se enche bi omberi but parliament arise committee ye rise ye go share ana afede dumsor no ye kese be last week Friday na me ba ye no me fa kra na ba no pa no me ko meeting bi akra Thursday ana me sa ba kuma se Friday Thursday me ko ye na area metimbe omu nyina da suma de chen sisi aya to nyema go wo MP aba 1990 nti sa na me omu nyina da suma de chen ana me ba kuma si so me mantem ho no me hu se omu ECG na de sense omu app bi wo hwehwe upload schedule we na wo ko app ne so ana wo no sa ho omu di sie enso me kai say no bi na omu ko bo na pro so bo so on fa
time to betu ga obi so mo agro so a ebe ye issue Ghana ha say no nti the next week was say parliament yes right come back yes a sitting nti e kwa ye be bisa minister say dey na ekoso man kan na dundum afi dey wo ma unfa nchemu bi ama o ma Ghana fo hu dey ekoso a still kan na dundum Nijini say yes ahoma so ha no because ahoma so no ba say via we ba say ba be supply northern sector akoka net kudia ne ho na Kumasi ha say na yesterday dey na nwan say maybe amu mukrima na say your power generation more than we need. That's it. What generation dey more than we need. E dey na koso ayetimi nyara. It's a time dumsor first one by now minister be Kumasi be explain here no. And no sabe na West Africa gas pipeline. Omo ye rehabilitation omo pipeline no ho. Nti a good excuse how can obi abeti asese ampa. Yenim so omo ye rehabilitation. And sa rehabilitation no almost start ya ansa kwa na eto aba no. Ana omo guso aba ye to aba ni mu na ye ne omo kasa kakra se ne omo be ma ye gas kakra because about to mu na can you dindum anya fine. Omo wie no via adwuma wo so aka kakra bi no mo wie plans ni bi wie nti sisi a ye twen se ye be come back me next week by Dr. Mahmoud Baumi Abakumase achina nti ye ni wie ya me come back to Nkan ye kwa ye be kwa ne akwa ko bi sa minister se de na ekoso ana kebusi a so mo that's cables in the power generation say the invention cables in power generation minister nka hwe say bi me ka say cables in bi atete wu David cables are because they say who the generation one said because if you want to take the nation we generate more than we need yes and thinkini kwan say you so ana sikasem so most mobiles bibia ye kama Opemsuo enti mi hu baby ade ni free ba ye kwa ye be bisa minister no ya mana chechi me da say dey say ye nyina dem bi so be o hwie ni bi pa ye nyina ye tesra my free parliament ni ma MPP MPP issues